Itima Road Bura Maduong' ma pacho ka mochung'ne loso bajet otimo romo machoko pacho oganda e kaunti ma Kajiado chenro manotime kanisa ma Kopere ma Kiserian West. Romo ma kamano nokelo kanyakla jotend kanise, jotend gwenge kaachiel kod jodito e sekta mopogore opogore mar golo pachgi kotenore kod paro mar chik mar omenda kanyakla kod gigo magidwaro mondo mi omi pek e kaunti no. Komachielo, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino gi jotelo wetene oyango ni romo mar choko pach jopiny miyo jopiny thuolo mar yango gigo magidwaro. Wananchi wana shida mengi zaidi na ndio ilifanya tukuje hapa tuwasikize ili hizo shida zao zote tuweke kwenye budget. Katika hii bajeti muangalie mambo ya kasi mtaani. Ni watu wengi sana vijana, haswa watu wachanga ambaye pengine hawajaenda shule na wanategemewa katika familia yao. Ile kasi ya kitambo ni vizuri sana irudi kwa sababu ina boost economy. Zaidi ni kuhimiza wananchi. Hizi rasilimali au hizi bajeti tunaweka kwa bajeti kila siku, sio ya kujenga tu. Ukibahatika kama Kajiado mumetengezewa barabara, hiyo barabara sio rais atakuja kuitumia kila siku, sio mjumbe yako atakuja kuitumia kila siku, sio mheshimiwa Babu atakuwa anapitia hapo kila siku.